pedijatrijskoj kardiološkoj ordinaciji Poliklinike Medikol u Čakovcu obavlja se dijagnostika i liječenje bolesti srca i krvnih žila djece od rođenja do 18. godine života. Po dolasku u dječju kardiološku ordinaciju provodi se razgovor s roditeljima i djetetom, uzimanje povijesti bolesti, klinički pregled djeteta te sve potrebne dijagnostičke pretrage. Najčešći razlog dolaska djece kod nas u Medikol na pregled je šum na srcu. Nešto rijeđi razlozi su nesvjestice, zamaranje kod tjelesnog napora, bol u prsima i sumnja na srčane aritmije. Kompletan kardiološki pregled djeteta uključuje klinički pregled, snimanje elektrokardiograma, to jest EKG-a, ultrazvuk srca, 24-satni EKG i test tjelesnog opterećenja. To je ono što mi zovemo neinvazivna medicinska dijagnostika. Sport traži povećan fizički napor, a je li dječje srce u mogućnosti izdržati taj izvanredan fizički napor, smeta li nešto njegovoj učinkovitosti postizanja boljih sportskih rezultata, odgovor daje kardiološka obrada. Doktorica Petra Detoni tijekom svog radnog iskustva obavila je preko 12.000 kardioloških pregleda djece, od kojih svaki uključuje i ultrazvuk srca. Djeca su vam najzahvalniji pacijenti od svih pacijenata. Oni koji su manje dobi, recimo tamo negdje do 3 godine, znaju biti jedino nemirni kod pregleda, ali mi ih zabavljamo tijekom pregleda. Na neki način im pokušavamo olakšati, skrećemo im pažnju s pretrage, tako da oni to bez problema podnesu i djeca su jako dobri pacijenti. Osim zbog kardiološke ordinacije, Poliklinika Medikol u Čakovcu nalazi se u samom vrhu zdravstvenih ustanova zbog kvalitete usluga koju pruža visoko profesionalan i u struci priznat medicinski kadar, moderne tehnologije, diskrecije te brige za svoje pacijente. U našoj podružnici, osim malim dječjim srcima, medicinsku uslugu pružamo i osobama odrasle životne dobi kroz opću internu, odnosno kardiologiju, a svu potrebnu dijagnostičku obradu najviše kroz djelatnost radiologije. Osim radiologije interne, obavljamo medicinsku uslugu kroz djelatnosti kao što su oftalmologija, ginekologija, dermatovenerologija, fizikalna medicina, reumatologija i fizikalna terapija, određene operacije kroz djelatnost plastične kirurgije, a sve su one suportirane našim laboratorijem koji djeluje kroz centralni laboratorij u Zagrebu. Za više informacije ili narudžbu za pregled u Poliklinici Medikol u Čakovcu kontaktirajte besplatni infotelefon 0800 7878. Naručiti se možete i pozivom na broj 040 638 500 ili mailom na info@medikol.hr ili medicolinfo.ck@medikol.hr.